Ni bola. Pamo ati cukup bertau na wangga bukang ko wala ko'y Sydney. Do tale tara wala ko'y Melbourne. Wambul cukanin ko Los Angeles. Na bongin singa Moniti. Wambul cukanin beke muni. Dengan dawiri leka-lekang go Europe. Iya, sa tabir na dalam maram di biti kerobi pambula taki ngal cuki Sydney. Sa tabir talaga na wekanda beta na maram nindir to buka merto lakoy yani biti. Antaro non to flight balata na dangilamba. May biti. Dan boleh binakang bola mamuana re lubuna koro. Mutumbulang ko ngami Los Angeles, Amerika. Wara kacukan nunggu ang buka, delay nunggu ang buka. Doto nganggo li warta kacukan nunggu ang buka li na Qantas. Warta baru bimbi cunggo, babon ta cukan yaya. Merang wali kombek ngo na flight di Melbourne, I think 150, gate 150 atau kumea. Yan na Fiji Airways nga kadiba kimay ni Sandaro. Andara ka nang rarawa. Mayroon na leo ni Wangabuka. Nga nalam ni airport lebu ngo. Taman ni rara ni Wangabuka lebu. Sarto itu nga nalako i China. Okla ngombe kana Beijing flight. Rawas tunggo. Taman ni lalali we. Nimbola binaka. Bola Joey Rokusuli. Iya, sambong ito ko na bano, sa ucuk ko na walo. Nito flight talaga, ubang chuka mula ko yung London ni. Delay talaga nito hanggang bukas. Simatala na bano. Sa toso tiko na hanggang bukas, may ngayong bimbiyo. Ni boy, tinikalima me tini. Oh, iya. Hanggang bersar bakali. 9:45, iya. Kung anong ko sa may dawir tumanang ko, gamanda na matsarsara, di sandaro na ito ang kabuka. Sikintaro delay iya, kala ko nga. Nandun ko may kato sa buka. Sa ato ko ni may kaya mawawa tumanang nga, ngay madala na flight. Na bondo kina kita bondo na British Airways. Nandang ala kera dawir lele bangko. Oh, nawang ka bukang wala ko Melbourne. Ayan. Lorital man dawang ka buka dapat cuma misalnya. So sarga kelemai. Gana flight di gana rara ni wang ka buka Los Angeles. Ketucunggo bena dana wing ni airport go taman airport Vitamer go nanon tuwang ka buka na lakoy China nanon tuwang ka buka sakali bundina gori
Pinakawali milika iyo. Sa na sa tutok matangay nakasatu ko ni mai sa na ndambengan tawawa. Nakawali malakay tutumbo meritui. Boleh binaka maramatau Selita Bombo. Boleh binaka Delta Sparrow. Boleh binaka Santende. Moses Mataika iyo. Cancel serangan na flight ni Fiji Airways. Saat ko ni mersara li bonton beka nandon basi. Mer lakoli modem beka nandon hotel iya. Nangani setu na service ke. Sigmata lerna sigan dombek se bongi rua di ontal na wanga bukibiti. Iya, gua ngana China Southern Boeing 777 gua laku China. Ito man lalali pun gua laku China. Naka Henry Matatolo iyo. Nakabalevo. Ini sanita cocenggar rival sendende. Turang naita ni boleh binaka. Isa. Iya, doon si kanggo sa nanganja tuyan ni Lomay Biti. Ano po ngaya ni na Lomay Biti princess siapa tahu naita. Iya, doon ta kana rarani wang buku beta meranggo. Sarto ponto juga Melbourne. Anta sar talman te banggo. Dan wang bukan go sa kelemai araso mucho kumengo. Tapi nak satu na lori banggo pira na andande na tombale. Iya, isa. Goberto na kanta to na lakoy China ngo. Iya, nakawali mo. Hindi na COVID-19 May taro ba ito na bila ko yaki. Wala nga saan daw laki. Narito na liyo ni Tamata ratungo. Porto na kanta to may siyay. They love to travel. Libut ako na rito sa Ngamoli. Iyo, nita kan yun ni Marota ka na video lakalakan ko. Iyo. Nakafiki. Iyo, nakamalevo. May dawir siya ka na mutiyasa-yasa. Ito na ka nabalik ka na singto na lenggay. Yung biya ka na nga, ito nabalik ka na. Ito na ka na stoa. Ngo, stoa lalay. Wani moli. Kaniliba-liba. Kanitalaboni. Siya ka na ka lenggay. Iya. Maroy na nga na sendi. Handa may boli-boli. Na raranawan ko bukang ko siya ngwale sa leyad sarira kato sa tu sarto ni mur kito ke ngo naggeto no ko geto no 152 ya 152 yo ni tabir ta kana lengang ngo selak nga leyad saranan dua viwa bidam ba kana gate sa din.
159, 154 to 159. Namun sar leda mikin na airport sar merai. Yo klar kali besar na airport me Dubai, airport me si Singapore, ra lele besar Los Angeles talaga do to na airport vai tamer e bura sada ngol mi bangko na buka tu bangko na wanga buka sada na kambimbi nga mo wili ko to na nambay na kambimbi o bondo may awati kumibita na madaro sawati karo bondo tamay na marami bono levo isa review nga ko karo bibambul teksar kasar ko biya we nimbul bina ka dokter ti sa nimbul aw sa bondo bandu na wanga buka yo dono mutar Roni, kira sarna na boarding pass, already sarna na gate pokoknya bonto cuma melak American Samoa. Bartak sarbe ko na gate me bonto kina. Kap kotor cuma nom passport, gua na nomu boarding pass. Lain tambi cuma bola kami nom mata-mata. Ya sarang na buno na durkina, mulai dur binu mangga buka. Ano numero to sarna na taubo melamay biti. Kalau nggak tenis tabiau, au tortok pamalo na nataro, atar sar mo ko biau. Isa doon nung taro nung marama na nung kato Volek sar kewa na tau bumelo may biti ala to kuno bandor sukuto somtalera andor len rake may no mukato asang itu kuno ba na no muni kato marama yano sana kau sombira enale dur tek may na rukni wanga bukera kundi lo meliang ketaka no mukato iko lo meliang ketaki ko nga moduru na lo meniwanga buka no mukato do mobil kani kene no mukete isa chuko na rukni wanga buka isa sa marotak sar salim bitu ko sar na gate mal kasar biko kuni ola ko tal no benua go nga no gate ke no buka ya pia Samoa ya Samoa onang gali bondo na connecting flight bela ko chuko ko pang American Samoa Iya, vicam dana weka ko mebono levo, dono beka mundo dolo tu mundo kate, dalam mene buka. Isa. Ko ngaya so na kanta do sa tawa, do binakana taro, marata kana marame ali taro mai na no re binakato ko mikilaya. Nakanga ubyo se vicam ni na simber beka ni ngoli bono tani do kambimbingo, mo na wili ketiko na gate number. Ni sasel menum tikite na mata-mata na bono durmi kina matini ngono mo check-in mo tarong server to na namba nung mata-mata ay sar nga ko sanangela ko mo sanangay ba mo ro chunga mena namba reda ngo ndona number 40 to 49 ni bamba chuko baya na wanga buka kona kena sign ya bamba tika na mata-mata na le wakambamba kino na tombale pantondolong gale dawir Sangge cukup talang kono 201 to 225. Waya ko na puno kel chukin na Fiji Airways. Sanggir tek minggo ni sa cancel Taman lalale kim soto miraya. Sa tukun bir mer sarali kor tukuto non tikite mer salaki modern hotel. Sa malak mandarale modern hotel i Los Angeles mereka warakan di sana naulu lesu o cyclone mele. Gorto me chain sarto bondo Gona nito ang kabuka London Gate 152 delay tale Naktuwawa talme do talme kanayawa serua kem sanggay lakwe Iya, ko ngaya na itik-taki ngoli to kainin go Los Angeles. Wabi ni binaka bikim ni na sema tiko mai. Oklali sa gaya kabiti ko ni singo to city may bite.
Klani waraka tikumbiaka na lamba. Iya. Sana marami ni panuli pun ko sana chiko sarang biak ko may pango-pango. Sige na matala rongo tan biak na nunggu. Oy. Iya, kau tali na awang buka nga wati kinaya. Oh, 4:55 maybe. Oh, isandi na. Nakawin ise. Iya. Kito bida lima ti ko na awa eh. Saya nga ba na awa. Hindi na to do. Kung ko ni na taro. Ni nangwali bango, ko sarangan ni namanduan na taro. Taro na kabinaka. Tibinaka mo taro matameron yung ngwali na matematen doon mo bondo kinay. Lako-lako li bondo dala. Na marami ni bondo libo ya. Kaya siya ni taro kaya bondo listal na wanga po kali sumbutal mbak lambas. Erto kindal melambas akel tele ni wingele airport. Kasi nga wingele sana kele ni mati. Iya. Isa. Iya, dia na saray tanto punto namatay ng una. We would like to invite business, premium Iya. customers, sponsors and Emirates, Platinum Gold, or One World. Emirates Iya, kasar bangalan ng kuy tuku-tuku. on the right-hand side. To make the Hoy, sandi na. Sebelah ka Sebastiano Bimbi. we ask that you step on the blue circle and face the screen. As a reminder, please have your boarding So, bol mitawang ka. Marami ni panolevo. Kambimbi me tarongin na taro mi sa bindono eh. Iya, isa nakabalik sa arbe kami na sa mati kumay. Iya, doon sila nagkalar sama-sama. Kaya sige taro sige matala. O sari itu ko ni sabah sarabi ucu kaya ni nunggu kerudur batang ni bena security eh. Iya, sali cek takin rokato. William Gas. Oh iya, ko Los Angeles. Na rara naman ko buka Los Angeles. Gore. Sa naronga da ng tindi bosa. Bosa baka China. Bosa baka Spain. Bosa baka Portugal. May matanggal li boss na ronga da ke. Iya. Kung nga ko kem sabi ng biti ko may kem saan gawara ka na ngona sabi kem sana pondo kina. Iya. Maram balo toka. Siyang sutsar ni kan maram sara. Ako kala na bibi baki limsang bulong beka siya basang pulkawal. Siyang sutsar ni kasi sar na sa kan maram iyo. Sige ka kanga ko yun sige ngole bandua American samo kay sige o sige ka may nangungula na mikro tamba. Sombo, Jim Delay. Boleh nak kerja itu turangan tu boleh menisilandi. Iya. Iya, sadar nabi mana numi tu ngai? Kue teker serang kami biau. Kako isa untuk nunggu ker. Aku sengai buka bantua. Ena wangga buka. Au ngale tu ko Samoa, ibera bona mola ko kina. Wango mai, mureu sar mai. Karo bonto taksar na escalata ina duty free dake. Au sangai reda na itinerary, sangai boleh cikin gate 4 Gate 4 ko melako apia.
Sangke ngoli pang-pango. Your flight. Iya. Sali December no tinaruba mataki. Sa tartal mo ko biaw tok tino ko maramba bito tal nung ko tari. Bata ba nung ko kato. Iya. Ikasar nga sa boto may biorto na maramba ni Artura kang baka ni Lomay Biti kaya kami ando ay tiko no na tuho. Miangga itu ko ni wa ko ni lenga. Na nung muni kato nang ikoten na Lomay Biti princess. Me pondo ngai liu ya dai pang-pango ngai murena na kato. Au sangka itu ko ni wa ko ni lenga. We will begin boarding by roll number. If you are sitting in rolls 50 to 59, Sangka itu ko ni wa ko ni lenga no muni kato. And business, premium economy, Platinum One customers, Qantas and Emirates, Platinum and Gold or One World, Emirates no muni kato na ya veani ko ni lenga. Ninda ponto na wanga buka na kato singa ninda ponto bata. Oi. Oh, sandi na iyo. Kemudian no muni kato nga sa chinggor no muni passport no muni libondo na matemat. No muni kato na durte kenira. Oh, sandi na. Thank you and enjoy your flight. Isa. Kaya mo na lo may biti princess na nanakato na liaf tali lambasa. Attention throughout the terminal. This is another boarding Isa. announcement for So, berarti na maramang na maramang ko nakasar nga ko biyo. Na maramang di kanta po ko sa lumurte ke utal. boarding groups 1 through 9. That is all rows and all passengers. If you could please make your way down to gate 133 immediately for boarding. Iya, kau nggak lebih balang kang kata cukup weekend dah. Dinta buka ku di mantuan na taro. Iya. Taro tiko, bati meron din doon no milako-lako. Iyo, kasar nga ito na numa kelar bisam-sam. Kaya sa tabir ito na turagan nila may biti. Sigmadale na As they step on the blue circle and face on screen, sumitan doon na nataro si Sen. and passport in hand throughout the boarding process. Thank you and enjoy your flight. Iyo, wala kasar may karoon pa bata litay noki. Attention throughout the terminal. This is another boarding announcement for Virgin Atlantic's flight VS24 non-stop service to London Heathrow. We are currently in our final stages of boarding. If you do have a confirmed ticket and seat number, you must immediately report to gate 133 for boarding. Iyo, dia na sara. Tapos ito na mga buko-bikim din na sa ponto tiko Doon pinakambenda doon na numero si so sa libsar ko sa do kira na baka navaliwen ni form do valiwen ni immigration form sa do tukun tsanga biar ko tsanga men no ni penny kambimbing amin taro biar na flight attendant do bukan seorang ibu kebantu kambimbing mo kira biar na flight attendant non rita besar ngar ni valiwen na form iya isa. So binoke kandina. Iya, patangan di marami di panuli po sa tengah kini musim patuntunan na taro. Mo kuti ko patuntunan ni pinano na mata-mata Attention to terminal. This will serve as a general boarding call for customers. Like a trees, Flight 96 to Melbourne. Jorets, boleh nak ke Please Jorets. proceed to gate 1. Malo, salah juga nih kau Ingilandi. Once again, Iya. this is a general boarding Ano kay Giriani ni saya dari Ingilandi. to Melbourne. Iya. If this is your flight, please proceed to gate 157. Nak balik weekend di nabar mati kumai. Pasal tentu ngana video lek-lek nganggo, benarara ni wanggo buka. Iya, usah mo dari weekend di nakabali mo tampo chukan ko nagtik-tik. Iya, usah mo dari weekend ni mau panugura wanggo buka sa chukumurya. Mo dali mo takila. Iya. Iya, dono pinaka-gym dalay. Iya, kaya doon irto belum miviti.
Umaramani vonoli vong kose chukumbia ngambe nandi. Ala wala ka chukumbia kono nakato. Iya. Bila ka vale mo sa vamo den vikem di. Ono kay siyamba ni sa liavitai. Iya, bila ka vale mo nakajorets. Ono ya den ngila ndo kay girani. Iya. Kaya chukumbia kay di na ba nakaloko na kavi. Iya. Tik-tik bela sa udongo. Nakajim. Iya, binaka. Iya, ni mo toka. Bina numichunga na masu. Binaka. Ni mo de. Good evening and thank you for waiting. If you are seated in rows 40 to 49, Binaka. rows 40 to 49, you are now invited to Kailan 40 bisong queue sama. from the red banner on the left-hand side. Once again, rows 40 to 49, you are now Kamerani. invited to forming queue in front of the red banner on the Kunanewa. left-hand side. Sandono. Business Di ba dengo. Ni mo de. customer